ey doğan dil, ey matur dil, Edkem enkemnin dili, dünyada küp narsa bildim, sen doğan dil arkalı. Yüzün Азия шалымнары башында татар түбәтәе, кулында гармон, авызында башкорт кубызы, күңелендә туган тел. Төркиянең Коня вилаятындагы бөгрүдилекне шулай тасвирларга мөмкин. Бу татар авылына узган гасыр башында нигез салына. 1908 елда 100 гаилә Көнбатыш Сибирдәге тормышын, йорт-җирен ташлап Төркиягә чыгып киткән. 2 елдан алар шушы җирлектә төпләнә. Бөрөдилек шактый зур, биредә 400ләп йорт бар. Әмма аларның күбесендә кеше яшәмәй, хуҗалары бәхет һәм эш эзләп зур шәһәрләргә, чит илләргә чыгып киткән. Авылда башлыча пенсия яшендәгеләр барлыгы 300 кеше. Әмма җәй җиткәч, читкә киткәннәр дә ялга кайткач, биредә халык саны 2000-гә җитә. Daraltık çetillerge, dağın çeçek bular idik, koytsak doğan illerge. Dağın çeçek bular idik, koytsak doğan illerge. Oldu mu? Ah Sibirya Omskiyim, ah Kazanım Tataristanım, hayırlarda kalgansınız, bir barsak da görsek, o Tataristanımızını, Kazanımızını. 100 ел элек туган җирләреннән аерылган милләттәшләренең сагыну хисе буыннан буынга тапшырыла ахры. Советлар Союзының тимер пәрдәсе күтәрелгәннән соң бөгрөдилек халкы Россиядә калган туганнарын эзләп тапкан, аралашып яшиләр. Татарстанны тарихи ватаннар итеп күргәнгәме, анда да кунак булгалыйлар. Туган җир белән әлеге бәйләнешне киләсе буыннарга калдыру, милли бөтенлекләрен саклау иң зур хыялларының берсе. Sibir'de bulgan bizning babaylar, kart babaylar bu yerge alıp gelgenler. Bu yerler, bu şeyler 100-120 yıl altta bulgan jırlar, hasırgın bizning jırlagan jırlarımız. Hasır jırlar denişken, yaşlar deniştirgen jırını, yaşlar da bizning avulda da kalmadı bu jırlar. Bizde bir iki kişi de var, buna Adnan Bey de var. Birkaç arkadaş daha var. Onlar da öldü mü bitti bu jırlar. Sizdə ничек сакланды ул? Siz кайдан беләсез? Кайдан өйрәндегез аны? Кем өйрәтте sizгә? Onlar buna Nuşa bilen bik kakşalganlar, bu yine jırlar bilen, oyun kültü bilen küngüllerini yabatkanlar. Adiler, aniler, çayılışıp, bu yine jırlap, oynap gülüp, küngüllerini yabatkanlar bunda gelgen son. Alardan onlar bizge düştü, biz alardan eşitip öğrenmeye başladık. Alay buldu. Hoş geldiniz, siz bize bakmayınca denizde. Urf adetlerimizin, bizim yemek pişiriyorlarını, aş pişiriyorlarını yaşlarımız bilerler. Dilini de bilerler. Biz öyde Tatar dili söyleyiriz. Eti anilerimiz bizge öyde Tatar dilini söyleyenler. Bizim mekteplerimizde Tatar dili okutulmayı. Öyde öğrenimiz saklap kalganımız Xudayga şükür. İndi hazırki yaşlar dışqa çıqqaç, köp üniversitede anlamında okuyurlar. Tatarcanı söylevde kıynaladılar. Aytsam barısı Tatarcanı biledi. En kichkinday balada biledi Tatarcanı. En anın eti anileri de biledi. Saklap kalganımız Xudayga şükür. Men birinci mertebe Omskiyga bargan vaktim 91. yılda Sibir dilimen söyleşken vaktimde mine isleri gitti. Sibirya'da yaşayıcı doğanlarımızınki. Sizin mekteplerde Sibir dilini neçə yıl okuysunuz deyip soradı mine. Taptaza Sibir dilini söyleysin egen dedi. An dedim bizim öyümüzde eti anilerimizin varlığı bizge üretken dilleri bir dil.
Onun için saklap kalganbız. Balacağalarımızga da öğretkenbiz. Onlar da bunu söyleydiler deyip. Yani ayrım mektepte üretü yok mu dinde bu? Öğretü yok. Diline indi bir mektepte bir öğretilmeydi. Bizim üyümüzde öğrengen dilimiz be. Hazır min biraz Kazan edebi dilimen söylep yatırım da indi Sibir dilimen aytsam tağa tasa kaplaşalım men. Indi televizyonda Kazan'da ya Kazanlılarının küp bulgan yerinde qaraw bulgan için Kazan dilimen söylep yatırım men. Biraz dilimiz başka. Bizning Türkçe gaygan, sizning de Rusça gaygan. Anları Kazan dili bilen bizning Sibir dilinin arasında da farklılıklar var. İndikine de anlaşırız inşallah. Biz yine eni atalarımızdan öğrengen dilimizni öğretiriz balalarga. Ana aşlarımızdan da aynı şeylerini öğretiriz. Yemek şeylerimizni. Bizning yemeklerimiz dip aytmakçı bulam koy. Köpçülükte hamur yemekleri. Beliçler, beremiçler. Хужабикеләрнең өлгөрлегенә күз тимәсен, бу кадәр бәлешне күргәч шулай дияргә генә кала. Аларны пешереп бетерү исә шактый вакыт таләп итәчәк. Гадәттә татар авылларындагы мишләргә 3-4 бәлештән артык сыймый. Ризыкның якынча 2 сәгать пешүендә исәпкә алсаң, әмма бөгрүдилекләрнең мишләрен күргәч бөтен шөбһәләр юкка чыкты. Ишек алды уртасындагы зур гына бу курылманы башка җирләрдә очрату шикле, аны Сибир татарлары монда килеп урнашканнан соң үзләре уйлап тапкан. Büyüklerimiz monda gelir çakta әйтептеләр. Anta orman yok kitetigen yerinizde, Türkiye'de ormansız yerge gitseniz karnınızı neytik doyurasınız, neytik pişiresiniz, ne kılasınız diptiler. Onları Allah kerim dip yolga çıkıp geliptiler. Anta ne yiyenlerini bilmeyimin, neytik aşamkanların Türkiye'de ormansız oltırıp düşünüptiler. Миштә бәйрәмнәрдә бәлеш, гадәти көннәрдә ипи пешерәләр. Бер яккан килеш җылы сәрән булмасын дип, бөтен авылга җитәрлек ризык хәзерләнә. Бу үзенә күрә бер өмә шикелле. Шушы мезгилдә авылда 130 дана бәлеш пешерелә. Аны әлеге вазифаны 3 өйгә бүлгәннәр. Шулай итеп авыл халкы кунакларны каршы алырга әзерләнә. Төркиягә килеп урнашкан 100 ел эчендә авыл халкының кунакчылыгы кимегән генә түгел, киресенчә берничә тапкыр арткан дияргә мөмкин. Авылның икенче бер башында тагын бер өмә. Анда хатын-кызлар җыелышып пәрәмәч ясый. Бер очтан милли җырларны да күңелләрендә яңарталар. Авыл халкының иртәдән үк булай җыелышып әзерләнүләренең сәбәбе халыкара конференция. Бөгрәдилеккә дөньяның төрле почмакларыннан кунаклар җыелачак. Төркия, Япония, Германия университетлары галимнәре, башка авылларда һәм шәһәрләрдә яшәүче татарлар биредә җәмәгать эшлеклесе, язучы, сәяхәтче Әбдерәшит Ибраһимны искә алачак. Сибир татарларының бу җирләргә килеп урнашуларына да әлеге якташлары сәбәпче була. Ул узган гасыр башында Россия мөселманнарын Төркиягә күченергә өндәгән. Үзе дә күпмедер вакыт Бөгрәдилектә яшәп ала. Хәзер авылда легендар шәхесне якыннан белгән бер генә кеше исән. Abdülhamid İbrahim Efendi oraya
Хаким Оғузның хатыры 99 яш булуга карамастан, сөбханалла, ул моннан 70 ел элек булган вакыйгаларны искә төшереп сөйли. Хаким Оғуз остазның авылдагы бердән-бер укучысы була. Әбдрәшит Ибраһим 12 яшьлек малайга дәрес бирүне үзе тәкъдим иткән. O zaman herkesin maddi durumu iyi değil. Yani parasal durumdan. Babam da eli sakat olan için çalışamayan. Diğer çocuklar hepsi işte bulgan. Sadece babam boşta bulgan. Onun için babamla okutkan. Моннан Хаким ага укуын дәвам итә. Нәтиҗәдә аны авыл старостасы итеп сайлыйлар. Әбдрәшит Ибраһим аның күңелендә белем орлыкларын бик тирән салган буладыр күрәсең. Бөгрәделектәге тәүге мәктәпне Хаким Оғуз ача һәм үзе дә шунда дәрес бирә. Беренче укытучысы белән ул һәрвакыт элемтәдә торган. Әбдрәшит Ибраһимов Япониядә яшәгән чорда да язышалар. Бүген Оғузлар гаиләсенең остазының ядкәрен көндәлеген кадерләп саклый. Авылдашлары һәм якташлары Себер татары Әбдрәшит Ибраһимның истәлегенә Бөгрәделектә урман утырткан. Чыгымнарны бирдә яшәүчеләр генә түгел, шушы җирлектән чыгып чит илләргә киткәннәр дә күтәрә. Урманны ачу тантанасына исә галимнәр, җәмәгать эшлекләре түрәләр җыелды. Әбдрәшит әфәнденең оныклары да килгән. Hayatımın en önemli bir anını şu an yaşıyorum. Bu duyguyu anlatamam. Bugünü hazırlayan, bugünü yaşatan herkese teşekkür ediyorum. Çok minnet duyuyorum. Татарстаннан язучы, тарихчы Фәүзия Бәйрәмова бу чара турында ишетүгә башка сәфәрен үзеп эшләрен ташлап килә. Ул Әбдрәшит Ибраһимны Россиядә танытучыларның берсе, чөнки әлеге шәхеснең исемен телгә алу озак еллар тыелган иде. Bu turda München şehrinde yaşayan Sibir Tatarları söyledi. Allah şu Bugredelik avulundan elbette min indi siyasetçi olarak Əbdürrəşid İbrahimov'dan da bileydim. Ama lakin anın şu şihatli avullarga niye salıp milletinde Sibir Tatarlarına şu şihatli hizmet etkenin eli min ol derecede bilmeydim. Ben şundan sonra İran'a başladım. Anın bir küp hizmetlerini okup çıktım. Türkiye'de çıkan hizmetlerin bizim Tataristan'da da birinci kitabı bizden çıkara aldık. Hem indi elbette Sibir'e çıkıp gittim. Birinci bulup min Sibir'e çıkıp gittim. Anın tuğan şehri Tarı şehrini izlep taptım. Omski ülkesinde etisinin avlunu izlep taptım. Enisinin avlunu izlep taptım. Ansı Kurgan ülkesinde hem distege yakın makale yazdım. Yani Əbdürrəşid İbrahimov'un 100 yıllığın min Tataristan'da, Tarı'da, Omski şehirlerinde bik zorlap makaleler yazıp, halkını jıyıp, jımga namazlarına anın ruhuna dua kılıp, uzduruğa erişe aldım deyip deyinəm. Əbdürrəşid İbrahim birinci Dünya Savaşı vaxtında Germaniyaya kelgen. Anda işçiliği var iken ve ondan sonra anam bilen kızıksına başladım. Отаклы Сибир татары белән айруча кызыксынучылар арасында японнар. Билгеле булганча, Әбдрәшит әфәнде сәяхәт итәргә яраткан, күп тапкырлар Япониядә була. Телне белмәгән килеш ул илнең югары даирә вәкилләре белән очрашуга ирешә. Хәтта император гаиләсе белән якынайган һәм ахыр чиктә Япония аның икенче ватанына әверелгән. Шунда күмелә дә. Әбдрәшит Ибраһимның Япониягә сәяхәтен җирле газеталар күзәтеп барган. Ул үзе дә мәкаләләр бастыра һәм иң мөһиме, һәр күргәнен, ишеткәнен дәфтәренә тәфсилләп терки. Нәкъ шул яктан хезмәтләре галимнәр өчен бик кыйммәтле. Kendisinin Alem İslam eserinden Japonya kısmını Japonca'ya tercüme ettik ve bu seyahatname sadece Alem İslam dünyası için değil de bu Japon yakın tarihi için de çok enteresan geliyor. Çünkü o zamandaki yani Rus-Japon savaşını kazandıktan sonraki Japonya'daki fikri siyasi cereyanlarını çok güzelce gösteriyor. Bu bakımdan çok enteresan geliyor. Ve şimdi biz bu Japonca tercümesinin genişleştirilmiş yeni baskını hazırlıyoruz. Bu yeni baskı içinde o zaman yani İbrahim Efendi'nin Tokyo'da bulunduğu zaman Tokyo'da çıkan Japonca dergi ve gazetelerde çıkan yazılar da içine koymak istiyoruz.
Яңа миштән чыккан бәлешләрдән авыз иткәннән соң кунаклар юлга кузгалды. Аларны кубыз тавышы озатып кала. Бу моңда Себер киңлекләрен сагынуда, Төркия тауларына соклануда бар. Aldım koluma kağasman kalem, yazamın tuğanlarga köpten köp selam. Sağlık bir tuğanlarga sen özün Mevlam, Sibir'deki Kazan'daki tuğanlarga selamlar bulsun. Tuğanla bu şiirim sizge bülegim, tünükünü oylap kuya yüregim. Sizlerinin sağlığınız minin dilegim, barlık tuğanlarga selamlar bulsun. Buridilik avulundan Ankara'dan tüm dünyaya selamlar bulsun.